friend me si gas leak oilagi mi tayat sire hai angang yaona UP ki sitapulan ka gas pipeline do adu kaira kuda so holo de sire ngarang di thokna UP ki sitapu ngato kano drane ba she taw mi rescue to badai kamai thokono de khangre si khabar si ide angang humom ji yaw poisonous gas to so honjillubada inside a carpet factory the when tumban hai gas pipeline gas for bane hai go and gas for the gas to moi tumba one factory lai ja bane hai go nation disaster response team force la ka evacuated hoi area do evacuate tore cordon off tore khadin gre ba isolate tore hui khara jo shi na hai amadana hui adu shi hui ni shi adu an hai ka do bude khabar hindu sana ma hai nearest gas leak from the acid factory mana ibe jane ko nakan la drage gas leak or ko honjillubada khangre je ko bari khojana ba oi mi shi mi am je on mi ni khunga chuma mai no pa atek sira mai no pi sira masana pi train to shibama as train pan shibama sahin shibanga am sure hanju leikhidre lupa mari compensation lakh mari di pibir ni hai ko mi leikhidre ba ne sirat kane na hai masi je thaina aduna mana kana chemical ko malai se koi section me dai ko thaina cinema am nei bani ne koi cinema min ko ka ko pa na Spanish ne Oscar jo best for an award lecture phangwane anda koi science ki heater man hang lab heater ya la tom of the room in and do yo glory mo tamana heater de given ya room da to shir na samuda da do ke no si je no ai ba wa dina tre mi am sire na do sita baru 7% ta ata inen kan delhi inside carbon ne table to adu to na ha ko do ha si je main to no di khang je paw je ma kha ta ko so hapat tra moina chemical factory ne ha gas pipeline ne no ha aduna je hai na mari bidi pirane hai do khabre section de bitare ko friend ne am si je tummikanda ne entai sleeping inside the car adjacent to it carpet factory dugi na kana chemical factory de ba moi carpet factory de tum badune ba chemical factory de gi de le koi bane khot bane koi perpetrators me am jo kamana kana tromino adu koi do de kana tong na median like it na ko why na friend why ro de na tra